Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Ishyaka Chadema ritavuga n'umutegetsi muri Tanzania ryatoye Tundurusi nka perezida waryo, ariko yavuze ko hari ibyo asaba bigomba kubanza guhinduka mu gihugu akabona kuzitabira amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Tundurusi yasimbuye kuri uyu mwanya bwana Freeman Mbowe wari umaze imyaka 21 wayoboye ishyaka rimwe yakomeye yarwanya ubutegetsi. Aya matora abaye mu gihe hari umwuka utameze neza mu mashyaka ya opposition muri Tanzania, by'umwihariko muri iri shyaka, kuko Tundurusi na Freeman Mbowe bamaze igihe bapfa ubutegetsi bashinjanya kugambana na CCM. Ibinyamakuru muri Tanzania byanditseho Tundurusi yahigiye kugarura umwuka mwiza mu ishyaka ndetse no guca icyo yise akarengane karimo. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe bwana Tundurusi yavuze ko abanyamuryango bacitsemo ibice kimuraje ishinga kuri ubu ari ubwiwunge muri iri shyaka. Uyu munyapolitiki uzwiho kuvugira hejuru yanenga ubutegetsi buriho yavuze ko Freeman Mbowe iri shyaka yari ribohoje, ubu hagiye kujyaho manda umuyobozi waryo akagereka kurigira karima ke ngo nta uzajya urenza manda y'imyaka 5 yongerwa inshuro imwe. Tundurusi yabaye nk'ugaragaza ko atemera imitegekere ya Tanzania, avuga ko ikimuraje ishinga ari uko komisiyo y'amatora igomba kuvugururwa ndetse n'itegeko nshinga rikavugururwa, bitaye ibyo Chadema ntizitabira amatora yari yose mu gihugu. Mu kwezi kwa 10 muri Tanzania hazaba amatora ya perezida, ngo igihe bitaravugururwa ishyaka n'iryiteguye kuyitabira. Uyu munyapolitiki nk'ibisanzwe yifatiye mu gahanga ishyaka ise muri kubutegetsi na perezida waryo Samia Suluhu Hassan amushinja kuzana igitugu muri Tanzania, ariko musezeranya ko bazahangana impinduka zikaba yabishaka atabishaka. Mbere yo kujya mu matora yo mu ishyaka Chadema bwana Tundurusi yashinjaga ubuyobozi bwa Freeman Mbowe kugura ishyaka muri CCM kuko avuga ko yabonaga rifite akavagari k'amafaranga atazi aho gakomoka, agakeka ko bayamuhaga ngo yubahirize amasezerano bagiranye yo guceceka. Abasesengura politiki ya Tanzania bavuze ko umwaka amatora ya perezida ateguwe neza ku buryo azorohera madame Samia Suluhu Hassan uzaba ushaka manda ya kabiri, cyane ko amashyaka batavuga rumwe adashyize hamwe buri yose ririmo ibibazo uruhuri. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe baramutse Agahenge muri teritwari ya Kalehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko inyeshyamba za Ventura zifashe Kalehe kuwa kabiri. Ibinyamakuru byanditswe nta kurasana ku waramutse kuwa gatatu ndetse ku bice inyeshyamba zafashe bigaragara ko ari umutuzo. Inyeshyamba zamaze gufata imijyi ya Bweremana ndetse na Minova mu teritwari. Derife Birimbi yabwiye ikinyamakuru Actualité ko inyeshyamba zibereye mu nce zafashe birimo Buzirenga ndetse na Mbingandora, ariko rubanda rusanzwe ngo rufite ikintu cy'icyoba ko hashobora kuba imirwano isaha n'isaha wene ingabo za leta zishaka kwisubiza ibice byafashwe n'inyeshyamba. Imirwano yo kuva kuwa mbere yatumye abantu barenga 178 bahunga mu bice bya Bweremana, Minova ndetse na Karungu. Hari abantu barenga 120 byavuzwe ko bakomeretse bikomeye muri iyo mirwano bajyanwe kuvurirwa mu bitaro bya Goma nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse. Imiryango itari leta yasabye ko ingabo za leta zirukana abarwanyi ba M23 mu bice bya Rumbishi, Shanje, Numbi, Minova, Karungu ndetse na Butare, ariko ngo birasa nawe umwitozo ugoranye cyane ukurikije imbaraga inyeshyamba zifite. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zasabye abaturage gutuza, ariko noneho zanemeye ko abarwanyi bazirushije intege bagafata Bweremana na Minova, bitandukanye nuko mbere barahega ko nta santimetero n'imwe inyeshyamba zabakuye mu ntoki. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ibice byose byafashwe n'inyeshyamba za M23. Imiryango itegamiye kuri leta y'abanyamahanga cyangwa se ikorera mu gihugu mbere itabasha kubona aho ica ngo ugeze ubufasha ku baturage bahuye n'akaga bavuye mu byabo. Nk'ubu ngo byabaye ingorabahizi kugira Minova na Kalehe ku buryo imiryango imwe n'imwe ihagaritse gukora. Abanyapolitiki nka Twahirwa basanga abanyekongo bakwiye gushyira hamwe bakaburizamo umugambi yita wo gushimuta ubutaka bwa Kongo kuko bigeze kure, icyo yise balkanisation du Congo. Uyu munyapolitiki utavuga mu leta yavuze ko binababaje kuba nta muntu hamwe perezida kidagaragara, nyamara intara zo mu burasirazuba zarafashwe hafi ya zose. Bwana Fayulu yavuze ko kuba Minova yafashwe ari ubugambanyi bwakozwe n'igisirikare cya leta FARDC, akaba asanga yakwiye imbaraga zo kwisubiza ibice vuba na bwangu, nubwo ashinja umukuru w'igihugu kwigira ntibindeba kandi intambara imeze nabi. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byakunze gushyamirana iki gihugu n'u Rwanda, hamwe abanyapolitiki badasiba guterana amagambo kuri iyi ngingo. Nk'ubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko biteye agahinda kubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirengagiza ibyo guhangana n'imitwe y'iterabwoba nka ADF imaze kwica abaturage bayo benshi, ahubwo igashyira imbaraga mu kurwanya Ventura iraje ishinga no kurengera abaturage b'iki gihugu bahora bicwa umunsi ku munsi. Ibyo bigarutseho mu biganiro byabaye kuwa kabiri ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye giherereye New York muri Amerika. Ni ibiganiro by'akanama Karoni gashinzwe umutekano ku isi byigaga ku buryo ubuyobozi bwa Afurika bwakubakirwa ubushobozi mu guhangana n'iterabwoba no gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye yo kurirwanya. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko uburyo akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kuzazwa n'ibikorwa by'iterabwoba cyane cyane bigizwemo uruhare n'imitwe irimo Allied Democratic Forces cyangwa se ADF w'Abanya-Uganda ukorera muri burasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje ko ADF iri mu mitwe yagize uruhare runini mu bikorwa bitandukanye bihunyura uburenganzira bwa muntu muri Kongo Kinshasa, aho maze kwica abaturage barenga 650 kuva muri Kamena umwaka ushize, harimo abarenga 200 mu gace ka Beni kari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Minisitiri Nduhungirehe ati nubwo bigaragara ndetse binateje ibyago, birababaje kubona guverinoma ya Kongo hitamo kurenza amaso ibyo bikorwa by'iterabwoba, ahubwo ikita M23 iri kurwana no kurengera abanyekongo bahozwa ku nkeke bicwa bakorerwa ivangura n'ibindi bibi umutwe w'iterabwoba.
arakomeza ati niho tugera tukibaza dutese ninde ufite uburenganzira bwo gusobanura iterabwoba iryo ari ryo ndetse n'iyihe mitwe igomba kwitwa iterabwoba mu burasirazuba bwa Kongo. Ese umunyamuryango wa Loni ashobora gukoresha nabi ingingo y'iterabwoba mu nyungu ze zaba iza politiki cyangwa iza diplomasi, bigakorwa akanama Loni gashinzwe umutekano karebera. Bwana Nduhungira yakomeza yibaza niba hari umutwe wakwitwa iterabwoba kurenza ADF, akibaza niba ari M23 umutwe w'abanyekongo wari ushishikajwe no kurinda abaturage bagirwaho ingaruka za buri munsi n'imvugo z'urwango, cyangwa se ari igisirikare cya leta cyahaye ikaze FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ikaba umutwe washyiriweho ibihano na Loni ndetse muri 2001 Amerika ikawushyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi. Atetse ibikorwa by'iterabwoba muri Kongo bibonwa gute? Ese kurinda abaturage ba Kongo nibyo bifatwa nk'ibikorwa by'iterabwoba cyangwa ni ibikorwa byo guheza no kwica abasivili b'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo birimo n'ibyo kubatwikira nk'ibyabaye mu Kwakira kwa 2023? Yashimangiye ko ibibazo by'iterabwoba bitarandurwa mu gihe abantu bateshuka kugaragaza no kurwanya babigiramo uruhare ba nyabo. Yemeje ko umuryango mpuzamahanga ugomba kuzirikana ko kurwanya iterabwoba bishingira ku kutabogama, gutanga ubutabera bunoze no ku bushake bwuzuye bwo kwimakaza amahoro. Minisitiri Nduhungira yagaragaje ko ingorane Afurika iri guhura nazo zikomeye kandi zikaba ziri mu buryo butandukanye, aho imitwe y'iterabwoba ifatirana ubuyobozi budashinga, abaturage bari mu bukene, ubusumbane ndetse n'amakimbirane adakemurwa ikagura ibikorwa byayo. Nubwo igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwamurwa ibice n'inyeshyamba za M23, ariko ikigo cy'abanyamerika Global Firepower gikora urutonde rw'uko ibihugu bifite igisirikare gikomeye cyashyize ingabo za Kongo Kinshasa FARDC ku mwanya wa 8 muri Afurika ku ngabo utakwisukira uko ubonye kose, ndetse no ku mwanya 66 ku rwego rw'isi nzima. Iyi raporo Global Firepower yikora igendeye ku bushobozi bwa mikoro igihugu gishyira mu gisirikare ndetse n'uburyo gifite ibikoresho nk'indege z'intambara. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko ikigo cyavuze ko Kinshasa ifite abasirikare bose hamwe 66,500 barimo inkeragutabara 31 n'abasirikare 10,000 barwanira mu kirere, indege z'intambara n'ibibunda karabutaka bibarirwa mu bihumbi, kigakoresha ingengo y'imari ya miliyoni 993,560 z'amadolari y'abanyamerika. Ikinyamakuru cyanika ko ubunyamwuga bw'izi ngabo butuma iyo zishotowe na M23 hari ubwo zemera guhunga zigamije kurokora ubuzima bw'abasivile kuko zishinze inyeshyamba kurasa ubunyamabombe mu basivile. Ibihugu 7 biri imbere ya Kongo Kinshasa mu kugira igisirikare kitisukirwa muri Afurika harimo Misiri, Algeria, Nigeria, Afurika y'Epfo, Ethiopia, Angola, Maroc, Sudani hagasoza Libya. Urutonde rugaragaza ko ingabo za leta z'ubumwe za Amerika ari za mbere ku isi zigakurikirwa n'iz'Uburusiya, Ubushinwa n'Ubuhinde bigakurikira. Ni nyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Mbanetswe umwuka ukomeje kuba muri hagati ya Justin Muturi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'abakozi ba leta na Perezida William Ruto, ndetse uyu mugabo uherutse kunenga guverinoma n'abarimo yanze kwitabira inama y'abagize guverinoma yobowe na Perezida Ruto kuwa kabiri. Yavuze ko bari afite impamvu zumvikana zituma atajyayo. Justin Muturi washinje ku mugaragaro ubutegetsi bwa Perezida William Ruto gushimuta abantu. Aherutse kuvuga ko umwana we yibyariye yashimutswe n'abambari ba Perezida. Mu kiganiro Justin Muturi yaherutse gutanga umujyaniro baherutse gusaba ko leta isasa inzobe igasobanura ibyo kurirwa urengero ko abantu byeze mu iki gihugu. Ikinyamakuru The Star nyaziko Justin Muturi wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Kenya kuri uwo Minisitiri w'abakozi avuga ko yemeye kwitandukanya n'ubutegetsi yita bubi kuko ngo nawe rishimuta ryamugizeho ingaruka umwana we arashimutwa. Ahamagaye Perezida Ruto babona kumurekura, akibaza abantu batazwi uko babayeho muri Kenya. Ikinyamakuru tuko cyanditswe Bwana Muturi yavuze ko atiyumva mu butegetsi bwamushimutiye umwana, agasanga ko barivuze byari ngombwa nta nkacitse amabere kuko umusongo uryana kimwe. Yaba Bwana Muturi ndetse na leta ya Kenya ntawe ngo avuge mu by'ukuri impamvu umunyapolitiki wigize umutaripfana muri iki gihe yabaranze kwitabira inama y'abaminisitiri cyangwa se niba azegura cyangwa se akirukanwa. Nubwo ntawe ngo avuge iki kibazo, abanyakenya batangiye kwibaza niba zaba zaramaze kubyara amahari hagati ya Perezida Ruto na Minisitiri Justin Muturi. Agatsiko k'abadepite karyamye kuri Perezida Ruto kamaze iminsi kamushyiraho igitutu ngo yegure cyangwa se kamweguze, ariko raraye ko atazegura niba bishoboye bazamweguze. Gusa bamwe mu basenateri barambaraye kuri Perezida Ruto barutse kuvuga ko atari ngombwa ko Muturi yeguzwa binyuze mu nteko ishinga amategeko. Umukuru w'igihugu ashobora kumwikiza yaba kumuha izindi nshingano cyangwa se kumwirukana. Gusa barebera hirengeye ibera muri politiki ya Kenya muri iki gihe basanga bigoye ko Ruto yakora ikosa ryo kwirukana Justin Muturi kuko abayitiranije n'akarere ka Mount Kenya uyu mugabo avukamo kandi kabamo abantu batora benshi bikaba byamubuza amajwi muri manda ya kabiri. Ntarava muri Kenya ariko kandi abategetsi ba Kenya bamaganye amakuru yavuga ko igihugu cyashyize abantu benshi mu bushomeri nyuma yo guhuza ibigo bya leta 42. Ikinyamakuru The Kinyenezi cyanditswe n'aba y'abaminisitiri yateranye kuwa kabiri. Perezida Ruto yategetse ko ibigo 42 bya leta bihuzwa bikaba 20 kuko ari ibyakoraga inshingano zisa. Mu nama ya mbere y'abaminisitiri muri uyu mwaka yabereye Kakamega Lodge, abanyamabanga ba leta banasheshe ibigo 9 bya leta hagamijwe kurengera umurengero w'amafaranga yabigendagaho. Abanyakenya ku mbuga nkoranyambaga basamiye amakuru hejuru bavuze ko abakozi ba leta nibura barirwa mu bihumbi imbehe yabo yubamye kuko hari imyanya ya leta igomba kuva mu bigo bakoragamo byanze bikunze. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida William Ruto Bwana Hussein Mohamed yavuze ko nta mwanya uzavaho mu yari isanzweho kandi ko habura umwanya we aho yakoraga yanahabwa undi
mu kazi ka leta. Uyu mutegetsi mu biro bya perezida Hussein Mohamed yavuze ko icyabaye ari ukugabanya amafaranga yasesagurwaga no gufasha igihugu kwizirika umukanda. Guverinoma y'Uriya Muto yashinjwaga gusesagura no gukoresha amafaranga mu buryo budasobanutse neza, kandi Rwanda rukeneye ibikorwa biruvana mu bukene. Hagati mu muryango w'umusirikare wa Kenya witwa Abdullah Isa Ibrahim wafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia, wasabye perezida w'Uriya Muto kumutabara kuko ubuzima bwe buri mu kaga. Isa Ibrahim w'imyaka 90 ni se w'uwo musirikare, ni umwe mu baturage bagiye mu mujyi wa Jiri mu gisa n'imyigaragambyo basaba leta ko hagira ikikora ngo umusirikare avanwe mu maboko y'abarwanyi ba Al-Shabaab. Uyu musaza yavuze ko umuhungu we yaburiye mu gitero Al-Ade kandi ari we rutunze umuryango, ngo byabasiye igikomere ndetse ubwe yumviramo ubumye. Ibinyamakuru muri Kenya bisubiramo uyu musaza aho agira ati abandi babyeyi n'imiryango bakiriye imirambo y'ababo nyuma y'igitero, ariko twebwe ziko byagenze. Umwana wanjye byatekerezwaho ko yapfuye, byari ibi bigoranye cyane kubera guhangayikishwa n'icyo kibazo nahise muma. Akomeza avuga ko amashusho aherutse gusohoka agaragaza umwana washinje leta kumutererana yamutonetse. Ibrahim yasabye perezida Ruto gushyira imbaraga mu gukurikirana no kugarura umwana we ndetse n'abandi basirikare bafashwe bugwate na Al-Shabaab. Laha Abdullah umukobwa w'uwo musirikare wafashwe na Al-Shabaab nawe yasabye perezida Ruto kugira icyo akora ngo yongere guhura n'umubyeyi we. Yavuze ko igihe byavuga ko se yapfuye byamushenguye umutima, arwana umuvuduko w'amaraso, bihumira ku mirari bazanye icyemezo cy'uko se yapfuye nta murambo we bazanye ngo bajye no kumushyingura nibura. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Uganda. Abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika baritwara umugisha ubumenyi rusange mu mashuri yisumbuye muri Uganda baheretanye ntarengwa y'iminsi 90 bavuze ko batazasubira kwigisha niba umushahara wabo utazamuye nkuko byagenze kuri bagenzi babo bigisha amasiyanse. Imibare igaragaza ko umwarimu wigisha ubumenyi rusange muri Uganda ahembwa 1/4 cy'umushahara w'umwarimu wigisha siyanse, kandi bariganye banganya diplome ndetse n'uburambe. Ikinyamakuru Daily Monitor ko abarimu bavuze ko batazagaruka kwigisha mu gihe batongejwe umushahara muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, kuko nta wajya kwigisha abana b'abandi abo batabasha kujya ku mashuri. Abo barimu bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa Uganda Professional Humanity Teachers Union bavuze ko amafaranga bahembwa atakibasha guhaha ku masoko muri iki gihugu. Umwarimu uhagarariye abandi yabwiye ikinyamakuru ko nta mashyari bafite bagenzi babo bigisha siyanse, ariko yungamo ko nabo bahahira ku isoko rimwe nabo kandi bakaba banganya amasaha abantu hagarara imbere y'abanyeshuri, ngo nta mpamvu umwe yarya abandi bakicwa n'inzara. Abo barimu bavuze ko nyuma y'iminsi 90 icyo kibazo kibaye kitarakemuka, abashyizwe ku ibere bazabyigisha byose nta mpamvu yo kuvunikira ubusa. Nubwo abarimu bakangisha leta kuzagarika akazi mu mwaka ushize, mu munsi wa mwarimu wizihijwe ukererewe, Perezida Museveni yabwiye abarimu bigisha ubumenyi rusange ko atari kamara. Leta ifite ibintu byinshi kandi byihutirwa bifitiye igihugu akamaro kurusha kubwira abantu amateka nk'aho hari ikindi gishya kiyabamo. Minisitiri w'Uburezi Madame Janet Museveni avuga ko leta yashyizeho gahunda izwiho kuzamura imishahara abarimu bakwiye kuba bitonze, nabo ngo bizabageraho nta uzacikanwa.